Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing Divino Verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, ling kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligaya ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa.
Diyos Espiritu Santo. Ingangel ning ginupe pabalwane Imbirhen Maria. At kinaglia, lalang ng banal na Espiritu. Bapo Maria, mepno kaking grasyeng ginun Diyos at yukeko. Noong kakarisablang babay, noong niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni. Amen. Aniku alipaning ginu. Malyari kabod ka na ko, anti igkas mong amana. Bapo Maria, mepno kaking grasyeng ginun Diyos at yukeko. Noong kakarisablang babay, noong niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. In divino verbo, mi katawan niyang tao. At may exaut siya kaya katamo. Bapo Maria, mipno kaking grasyeng ginun Diyos at yukeko. Noong kakaring sablang babay, noong niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Indunin Diyos. Baming apay tuliran na bangnan, impenga ko ng Yesu Kristo ang ginuta mo. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa pong grasya, ginumin Diyos, ding kaladwami. At ampat ning pamamimilatan ning angel, akilala mi impami katawan ng taong Yesu Kristo ng anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana, ang ligaya king pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti king ginumimuri ng Yesu Kristong. Amen. Ligay king igpa, king anak at king Diyos Espiritu Santo. Ati mo'y sadyaran ligaya, iba't king kamumulan, ngayon manggaman king alanganga. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king Diyos Espiritu Santo. Ati mo'y sadyaran ligaya, iba't king kamumulan, ngayon manggaman king alanganga. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king Diyos Espiritu Santo. Ati mo'y sadyaran ligaya, iba't king kamumulan, ngayon manggaman king alanganga. Amen. Luklok tamo. Maya payabak po kaya kayungan. Mititipon tamong ni batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Albis, Algier David, Senaida David, Saint Catherine of Alexandria Foundation Medical Center and staff, Mendoza family, Roque family, Pangan family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara, Ryan Margox Calara, Segundo David Miko, Ray Christians Dison, Rosalina Bukod, Emilyn Bukod, Tony Rose Bukod, Joanna Baluyot, Kunanan, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbud and family, Hazel May Timbol, Ibes Jasper Timbol, Ted Timbol, para king Aldorang anibersaryo ring karelang kebaitan di Judy Ann Condrado, Aiden Tan, Rowie Carion, Danica Marie Nahil, Ramon Cruz, Victoria Santos. Para king kapisikal ampong spiritual, pamipasalamat ng Tatang Piu and Mang Auring Between and family. Para king kapalda ng pamikatawan ampong spiritual ng Gabriel Jr., Gabriel III and Julie Pabella, Annie Wirayan, Muladi, Ricardo Ramirez Sr., Corazon Siaponco, Manuel Bautista, Jonabel De Lasso. Para king kayadwananda at pamanantabi ng Banala Espiritu Dari, families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRP staff, and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Francia Manyalak,
Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Joy Espino, Ferdinand Medina, Eva Marie Medina, Christian Jerome de Guzman, Colleen Pangilinan, Mayan Aquino, Evangelina Manangkil, DMI Daughters of Mary, Immaculate, their families. Lauren Ryan Lourdes Arcilia, Danting family, Kubacob family, Carino family. For good health and protections of Alex, Ler Paras, Aleri, Mirla Paras and family. Alvin Michelle Paras and family. Angel, Jill Paras and family. Armin Courtney Paras. Gabriel III, Julian Cara Pavella. Kay Javi Javier, June, Mel Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Edita, Adrian, Lorenzo, Angelica Gonzalez, Lou Betwin, Erlinda Espino and family, Rona Silva and family, Rosario Manalang Demilio, Sister Myrna Luis Salas, Helmi, Luises, Kayla and EJ Betwin, Paula, Alan, Pita and family, Andre, Megan Betwin, Bernie, Jing, Jeff and Miko Betwin, Jing, Makey, Calium Patridge, Bunny, Sel, Glenn, Yumi Betwin, Lou, Vicky Betwin, Gina, Lee and Grabarski. Sarah Gerard Santos, Josel, Grace, Ira Betwin, Andrew, Reyna, Kylie, Kirsten Coro, Kelsley, Corey, Wildorf, Kaitin, Austin Smith, Jerry, Chato, Ryan, Winko, Eva Palma and family, Seni Kapili and family, Abigail Sophia, Alex Dorset, Gloria Kabugayan, Vicky Ramirez, Paraking malagwang kapaldanan dadi, Tatang Piu and Mang Auring Betwin, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Father Rick Losong, Joy Espino and children, Father Angel Gamboa, Amelia Messina, Kevin Pabalan, Ferdinand Medina, Eva Marie Medina, Tyron Toralba and family, Beng Granados, Andre Abrillo, Albert Alipio, Karen Sunga, Dustin Cari Sunga, Hazel Ann Pare, Herbir Allen Pare, Gloria de los Santos, Gerard de los Santos, Gabriel de los Santos, Jerome de los Santos, Mariel Mesias, Mijeline Mesias, ganakantalan naman din kaluguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno, Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andre Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Tessie Pabalan, Miriam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bungkeg, Edward Yao Santiago, Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Felicia, Cecilia, Carmen, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Felipe Buan Jr., Rosenda Malig, Elvira Dizon, Eusebia Gloria Roan Ramirez Dioscoro, Sor Lucila Ramirez, Dioscoro Jr., Diosdado, Nerio Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Elsa Davis, Max Pabella, Deden Bulanadi, Nenita Bernardo.
Yabetala naman po rin kapatid tamong miya. Nenita Bernardo, Rosario Siapongko, Manalang, Raquel Manalang Davis, Roman, Elena, Biray, Esther Biray, Lucia Pongko, Ebelia Yushwiko, Maria Lourdes Dizon, Victoriano Lusong, Merlinda Gueco, Juanita Puri, Rose Yabut, Alicia Biray, Evelyn David, Condrado and Estrella, Edgardo, Ermelo Efren Sr., Elizabeth Bienvenido, Amado Calma, Milagros Amador, Juan Sikat, Teresita Sikat, Feliciano Arcilia, Milagros Gosun Between, Esperanza Yap Chua, Helen Yap Chua, Gomer Solita Yap Chua, Jaime Yap Chua, Fortunato Solidad, Seperina Solidad, Francisco Chanco, Maria Chanco, Chua Quincy, Apong Bising Pinlac, Benjamin Canlas, Sor Luisa Henson, Francisca Roque, and Francisco Roque, Tom Ricaport, Mency Roque Belen, Daisy David, Kate Jerome David, Marianito Ador, Soul Nearest the Gates of Heaven, Carlito and Nicolas Pineda, Manolito Gueco, Israel Besiawan, Amado Corpin, Emerson Corpin, Leticia Gomez Lasatin, Rosendo Martin Lasatin, Luisa Pangantihon, Lourdes Mangabat Liscano, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Vicente Bautista, Monico Enriquez, Edmund Puno, Chris Sunga, Horisimo Braga, Dr. Andrea Alyarila, Victoria Ocampo, Opelia Rivera, Emerald Santos, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Juanito Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seperina Dizon, Roberta de la Cruz, and Bienvenido, Johnny Uy, Roque So, Nieves Pabalan, Amado Pineda, Pablito Pineda, Alberto Pineda, Elvira Dizon, Maria Corazon Manlapig, Senon Manlapig, Christian Verdes, Leon Pangilinan, Sophia Pangilinan, Leonila Pangilinan, Enrique Pangilinan, Danilo Pangilinan, Magdalena Garcia, Samuel Sige, Leoncia Banal, Aljon Espina, Anne-Marie Santos, Francisco Tipay, Joser Calara, Corazon Ocampo, Brigido Ocampo, Mario N. Jeromina Dunca, Renato Santos, Miguel Abenganya, Architect Edilberto Santos David, Antonio Wong, Rosita Wong, Augusto Hipolito, Norma Hipolito, Josepina David, Rebecca Lugtu Castro, Maria Fatima Pionela, Ricardo Pionela, Virgilio and Gloria David, Marciano T. Santos, Juanito Dizon, Norberto Manalo, Relilin Buan, Juanita Manalo, Imelda Lagman de la Peña, Edna Pangilinan, Elmo de la Peña, Rogelio Lugue Sr., Jesus Miranda Narciso, Menandro Timbol, Renato Aguas, Danilo Dumagin, Amado Dumagin, Perla Briones. Pangaditala naman po ring sablang kaladwa, lalong-lalo na natang mangailangan, kim pakalulu ning Ginoo.
ing nobena king ikarangal ning Birhen ning Kapaldanan, api papansagan de los Remedios, patulunan ning Cruzada de la Caridad, kete king Arkidiocese ning Kapampangan. King huli ning tanda ning Santa Cruz, karing masama, kaya kami ikabos mo kami, ginuming Diyos, king lagyo ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Kasisyan. King bitis mo, Diyos kong makapako king krus, ing makasalanan, kusayan dururo, mipnum pa kong baba, mamawa diyang lugod, at magparalampong keka po yayawos. Alang-alang Jesus, ketang pengako mo, sisising kampong mo, niku tatangisan ing kasalanan ko, pagkalungkatan kong laus king puso ko. Tunay matalastas, akikilala ko na ing kanakong dapat at pamikasala. Ikapugino kong tampalasanan at lepas tanganan, ning kakong kaladwa. Pauli na niting kakong kasalanan, panyambitanan ko at lubos sisisyan, ibiye mo sa Ginoo ing kapatawaran, kening alipan mong tunay migagalgal. Iba't ngayon ni Jesus, ipangako ko na, ena kumiyumang may kasala kaya ka, layong kong umanan ing ugali ko pa, baldugan mo ko sa aking lugod mo't grasya. Metadtad kang sugat at memusan krus, asakdal king bayat, pawa mong pibata, inamyan matuyag, ulining lugod mo at sintang masapsap. Ako ginuita, ali ko kilala, ampong aga na ka, ing sakit mo't lasa. Nunging dapat ko, kataksilan keka, ngeni sisisyan ko, ing depat kong sala. Malugod a pastor, Jesus a Ginuko, ipatawad mo po ing salang depat ko, emoy pagkait malmong pakalulu, at misericordia kening oveha mo. Panalangin, King Aldo, lusok kakakatas-katasan na Birhen Maria, induning kapaldanan, sibul matatati at ilog maragul apani batana, ning pakalulu, ning Diyos. Gagalangan ding angheles sa samban ding santos, king malmong arapan at king maragul a kagalangan, magsakabiyak, ing alang pasalamat amela lang. Yadwa na keka, ing pakaluluan me, ining memintaka si keka. Bakang lungkas alugod, kalinis-linisan na hindu, dimpalpi kasala. Tula ring malungkot, mapanyaw, king ganang kamisnistilan, papasyag kong alipan mo. Ingatan mo ko't ampunan, barakang asuywan at apakyabutan ko, inyadwan ko kaniting nobena, nung makatula king anak mong Jesus, layon makarangal at makaligaya keka. Amen. Panalangin king Kapitong Aldo, kalugod-lugod a Birhen Maria, mitmo king alanganggang grasya, dangalan ding patriarkas, makasapla lang lalo karela, pupudyan dakat pasalamatan, pauling lubos mong kapamintuan, king kautusan ning emperador, miras ka karin king Belen, king maragul akalukan, beit me ingari ning alanganggang bugtong ay anak ning Diyos, at anak mo neman, king metong ami paimburisan alukib, anuya ka rin ing makipot alalabangan, ibat keti kiptuan mong tula ing yatot banwa, diwat saya ding angheles ampon tao, pauli ning paisip akimtan ning kalinis-linisan mong kaladwa, kaniting mapalad ay oras, yaduan ko po keko, makalmang lusok arena, pagkalaman mo kung dit mo man king kapamentuan mo, bakong apamistulan ing sablang bage, king biye iti, at ing lugod at yaduan ko kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos at makarangal keka. Amen. Ibpami at kabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lugmo keti sulip antibanwa. Ing kakanan mi King Aldo, ibiye mo King Aldo ngeni, ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka, antinim pa mamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami, kinsablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno aking grasya, ing Ginoo at syukeka, nuwan ka karing sablang babay, at wan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus.
Santa Mariang Hindunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilanman, manggaman, king alanangga. Amen. Ibami at kabanwa, misambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngini. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Em kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami kinsablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ingenu at ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimo ing sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alanaangga. Amen. Ipami at kabanwa, misambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngini. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ingenu at ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alangangga. Amen. Ipami at kabanwa, misambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mamatawad mi karing may kasala kaya kami. Emo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ingenu at ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alangangga. Amen. Ipami at kabanwa, misambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mamatawad mi karing may kasala kaya kami. Emo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ingenu at ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alangangga. Amen. Ipami at kabanwa, misambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa mamatawad mi karing may kasala kaya kami. Emo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ingenu at ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman ng bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Iba at king Anak at king Banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alangangga. Amen. Ipami at kabanwa, misambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka.
Antim pamamatawad mi karing may kasala kaya kami, emo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami, kinsablang maro. Bapo Maria, mipno aking grasya, ing ginuwat siyo keka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king iba, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alang-angga. Amen. Ipami at siyo kabanwa, may sambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngini, ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, emo kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang maro. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat siyo kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king iba, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alang-angga. Amen. Ipami at siyo kabanwa, may sambanyeng lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngini. Ampong ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Em kay paisaul kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang maro. Bapo Maria, mipno kaking grasya, ing ginuwat siyo kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king iba, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngini at manggaman king alan-angga. Amen. Panalangin akawakasan king balangaldo ning nobena. O wendung Birhen Maria, Reyna ning yatot banwa, indu ning Dios, pagparalampuko king lubos akapukumbaban, at mipnong kagalangan. Pakyabutan mo sa king pakamalan mong anak, ing grasyang yaduan ko keka, ing pagkamalan mong mabye kasalpantayanan ding bininyagan, isaplalamit iladlad ing Santa Iglesia, patibayan mo lub ding Kristiyanos, pamiyagat pamakimetong, ding prinsipe at aring bininyagan, pakayapan mo ding salunan, patapangan mo ding maghingalu, sampat at timla king panawon, palakwan mo ing salun, palabungan ing kayatinan ay kasulong ning kabanalan, pamisama king kasalanan, kapiyadyan king kamatayan, lalong-lalo na ing masikanan mong sahop at mawulagang bendisyon, ketang makatakot tayoras ning matalik apa magsulit. Banking mayubong pamagampun mo kayan banwa, anong nuka mag-ari, akamtan miya paulin ning pamamentakasim mo, ing malmong anak akagom ning iba, ampon ning Espiritu Santo, manggaman king alanangga. Amen. Kagalayan king Birhen ning kapaldanan, ikang kekeng patulunan o batuin ning kabanalan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ing taong mikasala, kinawal ng kasirana, at banketa mayat busya, ing Diyos depat na miya, kaya kapu Birhenan wan, karinyakusang miniral. O induning kapaldanan, keka na mumang kasakitan. Pepabalo ng Gabriel, karin Huda, umekapin, bameng panwanan tambing, ing kabuktot ng Isabel, itapawa mong tuparan, Mariyang kasantu-santusan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Karin balen miglakbeka, ketang bilin memintuka, aral mo keka mita, king bakeng tumulad keka, maragul akasakitan, kimtan mo ketang lakaran. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Lugma ka rin piramdamo, busal ding mabanding tao, ditman alang pakalulu, karetaning manigapu, inya king luwal ning balayan, karin naka miglayunan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ketang templo me denawon, king Diyos ing kekampungol,
piramdam mo sa at pigmalun, itangulan ng Simeon. Dapot ing Diyos lubnangan, ing lub mo metula neman. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Maragul alungkot sakit, inyang kabudya may waglit. Ing anak at kekang beyit, penintunan ye ikong Jose. King temple ye ataklasan, tuturo ketang katutuan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Imasdanda ing doktrina ning verbo ipanaral na, ing panawon king lasa na, dimdam mong makalapit na, itangkekang karaingan, pawangang mapakumbaba. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Binintangan dang askeno, Jesus apangataw na, pinluran at pitbat depa, pawa ng pibata ita, eminulad katayaman, ing kordero mamuasal. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Pepasilad at pigisan, ing bagsikda at sangilan, detang taong tampalasan, kang Jesus dangan permisan, pudyan tayat parangalan, ing menatbus kasalanan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing pamamatbat da keka, tikpanda itang lupa na, ketang besan apupura, at sa karepitunganan koronang suksuk ketinan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kukulyo lang ulit-ulit at adwanda detang sukit, ngera alang pangapildis, Jesus mateyang pilit, ing ginu kanita naman, e bubulad katayaman. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ing pastor pangabihag na, ding ovehas misal bagla, pibatanas sakit lasa, ulining kekatang sala, itang keyang kasakitan, sukatang panambitanan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ingking sala tame ngabus, lubasyat sugutan lubos. Biryanang mipako king krus, ulining sintan at lugod, e pasabing kalumbayan, king nanumang kasakitan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kanita ning mayari na, ing sakit na ang ponlasa, migwagiyang alanganga, Jesus king kaladwana, tangisan tamot si siyan, ing depatang kasalanan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Kanitang subliyang ye, pepatilip yang tiwase, kaya kapu birhen na sugi, ing tula mo alanganti, ing sala at kaligayan, ginuke kapong tengalan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Tenganap nat miyusta, ing apatapulong aldo, pepaitas ni ping tutu banway Jesu Kristo, ikit de iti tengalan, ding apostoles ilangan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Ikang reyna keting yatu, at king banwang imperyo, ing luklukan mong trono, matilo yang emonano, mabilog akabinyagan, ikang keyang patulunan. O induning kapaldanan, nanumang kasakitan. Ikang kekeng patulunan o batwin king kabanalan. O induning kapaldanan, king nanumang kasakitan. Daun. Kanunwanan akalinis-linisan na indung Birhen Maria, santungan din palpikasala, tula ding malungkot, kapaldanan ding salunan, akilalarangan sa Ginoo, tuyag ing saop mo, ding hanggang magkasusi, kim pamansag mong de los remedios. Ipanalangin mo kami, Birhen na makanono, karing salunan. Baming maging dapat apakyabutan ing pengako ning ginutang Heso Kristo. Panalangin. Yadwan mi po kaya ka, Diyos sa ginumi, king ipagkala mo karing alipan mo, baming akamtan ing makaparating kabanalan, king kaladwat katawan, at king ulining maligayang pamamilatan, ning kanunwanan akalarong Birhen Maria, mikabos kesa kaniting salukuyan akabigwan, at apakyabutan mi ing ligayang alangangga,
King uli ng Yeso Kristong ginumi, kagumong mabibiyet manibala, ampong Espiritu Santo, manggaman king alanangga. Amen. King lagyo ng iba, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ang magnisa tamo po, yung Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ilag yun poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. In grasya ning tinutang Iso Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang temurin. Pakamalang kong kapatid, pasibayo po, makirandam tamo, karingamano na ning Diyos, ibuklat tala sana rin kaya katamong balugbog. Ibuklat tala rin kaya katamong pamisip. Ibuklat tala rin kaya katamong puso.
at kaibat nanita kaibat tamong tinggap ing amanon ning Diyos, ipasyak tamo po karing aliwang tao, lalong-lalo na karing kaluguran tamo king biye. Yesus king ebanghelyo, pakayapan ing king ebanghelyo, ing metong alalaking maklak at pipi. Maklak uling eyam makarandam king amano na ning Diyos. Alayang belwan tungkol kay ngapong Ginoo, dapat biglat no ring balukbog na at may karandam ya, biglat ni asbok kaybat ng may karandam, kailangan ipasyak nanuman po ing timdamdam. Antimurin kaniting Santa Misa, pasalamat siya po Brother Roel Pekson, ngayon gaganakan na ingke inaldoning kayang kebaitan, ing mayor ning Magalang. Pan kanita po maging karapat dapat tamong magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan taming kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, tangkilan mo ring balugbog mi, at ibuklat king kekang balita at king panigapu, ring atyu king pamangailangan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, tangkilan mo ring dilami, baking matampang makapagsalita tungkol kekaw. Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, bustan mong iyak kasmi, tingke kang amano ning lugod, karing pakamalan mi, at ding amano ning kapanayan at pamamatula, karing malungkot at mi paimburisan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginoo, tangkilan mo kami karing mapamatawad mong gamat, at ibuklat mo kami king lugod mo at king pamangailangan ding makapaligid ke kami. Tayran mo kami painturo king pie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Diyos ay pami, panayan mo ken ibuklad keka, karing tawad king sablang tutu, matigdi at maya. Bustan mong ibuklat no ring balugbog mi ning kekang espiritu, king makatimawang amanong ning kekang anak. Bustan mong ibuklat no ring puso mi, at gamat karing sablang mangailangan ke kami. Bustan mong ibuklat no ring labi mi, panapasyak mila numan ka rin, ding makapagmulalang dapat mo lang ke kami. Itiadwan mi ke ka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, amabibi at magari kang bemo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang iba't kay libro ng propeta Isayas. Sabihan nyo, king ninuman miminalo, sikna ng mo ilog mo, at deka tatakot. Daratang niya in Diyos, paano kong iligtas. Daratang niya, bang dingke kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit la rin bulag, at ding maklak, makarandam lang. Ding pile, lundagla at terak, at detang pipi, gulisakla kintulara. Magos sindanum, libutan ng disyerto, maging dagat-dagatan, ing mapaling balas, ating malaging gabon, kumamuyang sibol. Ingamano, ninggin. Salamat, King Diyos. Purian me ingginu o kaladwa ko. Purian me inginu o kaladwa ko. Potang ing Diyos ng Hakob, mamatulya, papanigya karing malulupig, at babiyayang pamangan karing danupan. Ingginu, ya ing mititimawa, karing bihag. Purian me inginu o kaladwa ko. Pasala nala mata ring bulag, babangon nala ring may bigu. Ingginu, kalugura nala ring makatuliran. Ingginu, ingata nala ring dayuan. Purian me inginu o kaladwa ko. Sa saupa nala ring may balu at may ngulila, dapat ing dapat, ing balak ting marawak, lilipuna na. Ing ginu mag-ariya, king kapilan paman, ing Diyos mo, o Syon, mag-ariyang alanganga. Purian me inginu o kaladwa ko. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, antimong talapaniwala king ginuta mong Hesukristo, ag ginuning ligaya, sukat kong parew lawe karing tao. Alimbawa, ing meto nga taong makapiblas masanting at makisingsing to, linubya king kekong sinagoga. Kayagnana, di natangya ing meto nga pakakalulong galut-galut apamimalan. Nung laluyeng atensyonan in taong makapiblas masanting, at sabihin nyo kayo, keni ko puluklok masanting ya ing luklukan ay mi. Dapat in taong pakakalulong at galut-galut ay malan, ngayong sumabi, keta nakamutalakad o kaya luklok na kamuking lande, eka maging parew lawe at maliko
panugali. Lawan nyo, kaluguran kong kapatad, ding lalawa ng pakakalulo ning yato, ila rin pinili nin Diyos para mibandila king kasalpantayanan at magkamit king kayarian ape nga kuna karing malugot kaya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Jesus, penaral ning maya pabalita tungkol king pamagari ning Diyos. Pepakayap na la naman ding tao kimyaya liwang sakit at kapanamdaman. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king mayap abalita akpang kang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Pamagbalik ng Jesus, iba't king distrito ning Tiro, linabas siya Sidon, at tinaglos siya king dagat-dagatan ning Galilea. Dinalan niya king sakop ning Decapolis. Delare kayo ing metong nga lalaking maklak at pipi, at inawad na kang Jesus, ing itumpak niya sa ing gamat na kaniting lalaki. Kelilhuan ng Jesus ing lalaki karing dakalataw. Binilino ring talirina karing balugbog ning pipi, linuraya, at sa kanitikila na tila. Kay bati na lang ay banwa Jesus, may ngisnawayang malalam, at sinabi ng king tao, Epata, nga nawari, mibuklat ka. Kanita mo rin ing tao may karandamya, may lakong ing pangapipina, at may kapagsalitayang malino. Inutos ng Jesus karing tao ing era pa niya biyan iti kaninuman. Dapot nung kapilano pabawal kanitaran lalong pemalita. May nga pamlala lang emunano at ngarang sinabi, makapagmulala ing sablang daraptana, makaramdam lang ring maklak at makapanyabino ring pipi. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayongan. Good morning po karing makiyabe si Simba through online. Good morning po antimurin kaya kayongan. At yuta mo sana king masanting apami kakatawan, isundo tamo po ing kakatamong pamakirandam king amano ng Diyos at tuparantala. Nabengi po kay ba't kumigmisa king meto nga barangay, menik ko king kwarto
gustong at kaybat biklat kaya po yung television. At gusto mipakwento laring adang mi kapatid. Anak amalati. Kaybat nga na po ning lalaki king kapatid ng babae. Anak lamo po rin mi kapatid. Nga na po ning anak alalaki. O ba't pamarugana akong tatang nga na? Ko kaluguran, nanong pekibat na ning anak ka babae. Kasi nga na kamakirandam nga na. Potang kamakirandam, karing ambano da, ding pengari kaya karing utos, kamakirandam, siguradong magkamali ka. Inyapin may barugya, may barugya nga na uling mi kasalaya. Potang kabiyasang makirandam, mubalo inggawan mo, at siguradong magkamali ka. At bilang lugod na ning metong atata, barugana ka. Nga na pong may kibat minat ba ning kapatid ng babae, disiplina mo ita nga na, kasi ka makirandam, katutubad. Kaibat na po nita, inalbengke pa in metong programa, Catch Me Out Philippines. Itang metong nga sinambot nga na po, pepasalamat siya. Pepasalamatan o ring anak na, nung ala kayo, kuganap, abi. Uli sigurong ing metong nga pengari, kaluguran o ring anak na, ang tinamong sasabihan, nung mawala kayo, mawala ko na naman. Maging ganap mo ing biye ko, uling atyo kayo. O rin po ring lawan tamong ene pakamalang kong kapatad, ing pamakirandam, ing pamanupad. Kaibat nung alayo'y Jesus, ganap ing biyetam. Inyapin kailangan tamong makirandam king kayang amano, kaibat po tanggapan tayo ing kayang amano uling amano ng Jesus, kaibat na nita ipasyak tayo Jesus, uling king ebanghelyo, pepakayabaning maklak, may karandaming maklak, at may kapagsalitaya ing pipi. Deni po tilang koneksyon. Nung maklaka, alakang daramdaman, alakang balong sabiyan. Inyapin kailangan mibuklat laring balugbog, makirandam ka, at kaibat mong mekirandam, ibili mo king isip, pakiintindihan mo, ibili mo king puso mo, kaibat na nita, ipasyak mo. Magbali ko po, pitungi-tungita lang ini, ding kaya katamang pegaralan, at tatandanan niya po yung the bread of life, John chapter 6, many but inyang 17th Sunday, ordinary Sunday, inumpisan tayo po in the discourse, Eucharistic discourse ng Jesus, the bread of life. At tatandanan niya pa po, inyang kaibat nung pepakanan ding tao, 5 tinapay po pangadwangasan, kaibat ding lalaki 5,000 pera ring babaeng po ring anak, kinab sila, kaibat sinobrala pa ring tinape, kaibat nanita Jesus gagawan ding are, kaibat Jesus may kuya likwa nila, uling para ka rin ni Jesus, kaibat nanita tikyan de, nanong sinabi ng Jesus karing tao, panintunan nyo ko, uling ikitsuing mala, nune uling kinabsi kayo. Panintunan nyo ing pamangan, masisira. Panintunan nyo ing pamangan, amanatili ang gaking biye alananga. Sano po yung pamangan amanatili ang gaking biye alananga? The bread of life. Nga ng Jesus, I am the bread of life.
bread sustains life. Without bread, there is no life. Without Jesus, there is no life. Amen? O hindi po inbiyeta mo, itamong Katoliko, the center of our life is Jesus. Kailangan makirandam ka king kayang amano o hindi po yung kayang amano. Na ano pang sinabi ng Jesus tungkol king bread of life? Ing mangan king katawan ko at minum king daya ko at inyang biye alanangga at pasubyan king miye king taulingaldo. Tandaanan tayo po, ing mangan king katawan ko at minum king daya ko at inyang biye alanangga at pasubyan king miye king taulingaldo. King taulingapunan kinwaning tinape benendisyonan o ning katawan ko tanggapan ye. Kinwaning kali sa iting alak benendisyonan o ning daya ko ngeni akakitaya king Santa Misa. Ulitan kepo, ing mangan king katawan ko at minum king daya ko tinyang bielanangga at inya palang bielanangga ing makinabang. Niya kaya katamo pong Katoliko, kailangan sisimbata mo. O nanging kutang o ini, Father, makinabang ka mo, miligtas na ka. Uling sinabi ng Jesus, ing mangan king katawan ko at minum king daya ko at inyang biye alanangga. Father, mag-communion ka mo at inakang biye alanangga. Nanuya po yung pakibat yu. Basat makinabang kating kang biyalanangga. Ali po. Ali. Communion per se is not salvation. There is no automatic salvation. Tutupin po, tanggapan may Jesus. Pero kay ba't may tinggap? Nanaygawan mo. O inipuing pigunaman tamong inin, pitungi-tungi ko po, nanongining gawan mo ikang may kinabang, ikang tinanggap kang Kristo, nanong gawan mo, ban kanita kamtan ing biye alanangga, pakamalang kong kapatad, agyang saku-saku ing ostya ing tanggapan mo, nung eka magbayo, eka miligtas. Agyang trak-trak awostya, ing tanggapan mo, nung eka magbayo, eka migtas. Amen? Nung eka kikimot, nyapin po niyang milabas sa Domingo, nano yung first reading, nga ng Moises karing tao, pamintuan nyo langan, ding kautusan at tuntunan, at tiro ko kaya kayo, ban kanita kayo mate. Nya nanong gawan tamo po, makirandam ngeniking amano na ning Diyos. Bisa kang miligtas, makirandam ka king kayang amano. Ganaganang tuntunan, ganaganang kautusan. Nga ng Moises, pamintuan nyo langan, ding kautusan. Nung ating pong Apolong utos, may kalima na ka, miligtas ka, limala pa mong kekang gagawan, tutuparan ka rin Apolong utos, alipo, kailangan tuparan talangan. Nano pa po yung sinabi na, itang second reading kang James, be doers of the word and not hearers only. James chapter 1 verse 22. Kayo mo makirandam, talapakirandam, nune, maging talapat tupad kayo. Be doers of the word. Po? Tamo mo makirandam. Kay batalang pekirandaman ding amano ng Diyos, kailangan tuparan tala. At ngayon po, lawin nyo kang first reading, muntatamo po ka rin pamamasa. So, introduction niya pa ito. Amen. Matutod na ko kata.
Eko po matutod. Manya-manyang pag-aralan. 40 years na ako pong manaral. Pero hanggang yun danupan ko. Kingamano na ni nga pong Ginoo. 40 years. Po. Ngayon King first reading, sabi kitang anak nandin, bakit may barug ka? Kasi ka makirandam Kasi ka maminto Nya pinpuring Israelita, agyang sinabi ng Moises, tuparan nyo ngan, ding ganaganang kautusan, ero po tutuparan. Inyang ero tutuparan, ding kautusan na ng Diyos. Baloy pong milyari karela. Potang makilaban na rin Israelita, masasambut la. Laman niyang but. Ing taong biyasang makirandam at tutupad, panayang masasambut. Masasambut lang masasambut din ng Israelita. Uling masasambulak mo keng labanan, i-exile dala. Prisoners of war. Maging distyero la. Kung nanturo ko keng lugal da, kay ba't idalado keng alwang lugal. Makalunos la kabilyan. Inya pining taong makirandam kingamano ng Diyos. At tutupad, makalunos siya. Kalupayo, ikayo pong pengari, potang deng anak yu, sasabianan yu la, kay ba't makirandam, datanging panahon deng anak yung makirandam, maminto kaya kayo, mipahamak la. Papansinan ita, ustong deng penganak, makirandam karing-karelang pengari, mipahamak la, makanyan muna naman karing Israelita, tutupad, maminto, inyapin po, magkasakit la, panelang masasambut, talunan la. Pero, nga napinitang anak na babae, didisiplinahan na katamong tatang, potang babarugan na kata. Nyapin po kang first reading, naning milyari, daratang yung Diyos, bana kong iligtas. Daratang iya banding ke kong kasalang, kaya lang parusan. Atin pamurin pag-asa, ialaw na ni nga pong Ginoo, ing masambut lang, ban kanita mabiyasa lang. Nyapin po yung first reading, it is the message of hope. Ating pag-asa, agyang pang mesambut lang, magdusa lang, potang makirandam lang pasibayo, ampo pang mabinto, atin lapong hope, pag-asa. Nya, nga nakeni, manakit la ring bulag, at ding maklak, makarandam la. Lawin nyo na po, dininanang message of hope, datang yung Mesiya, o ini po, manakit la ring bulag, at ding maklak, makarandam la, ding pili, lundag la, at terak, at detang pipi, gulisak la keng tula, at metopadya, king ebanghelyong binasa ko. King ebanghelyong binasa ko, linapid de po kang Jesus, ing meto nga lalaking maklak, ang pong pipi. Kasakit po, nung maklak, sana pong beriyo, maklak, ang pong pipi, o bulag. Ninong makaburi ang bulag. Eko po, bisale, mas buriyo nung makla kayo o pipi. Pipiling kayo. Pero dakala pong maklak kaya katam. Ampong dakalang pipi. Makirandam tamo. Pero tayo papasyagin dimdam tamo. Oras mekirandam kakingamano na ng Diyos, kay ba't nanita, may papasyag, pipi ka. Kaya katamang pong Katoliko,
Makatamimita mo. Ayan po. Inyapin, kasanting na po, linapid de kang Jesus ing metong lalaking maklakampong pipi at ilang koneksyon dening nadwa. Mapalyari pong physically, talagang maklakyan pong pipi, and spiritually, burin ang sabihan maklakya, eya makirandam king amano ng Diyos, at nung eka makirandam king amano ng Diyos, pipi ka, alakang balong sabihan. At metong po ka rin ilapin ding pagano. Nya pining ebanghelyong binasa ko Jesus, mintaya king metong nga paganong lugal. Pagano, ela makirandam king amano ng Diyos, ela makapagsalita tungkol king Diyos. Linapit de kaya, kay ba na pong gawa ng Jesus, nga na kelilwan ng Jesus ing lalaki karing dakalataw, kelilwan po kewanin enya mo buring mga pakarinin kasi po nung pagsabihan na may pipi maklakya nanong gawan mo ikang makipagsalita kaya guli sa ako neng misan natin ko nga kakasabing pipi o kaya maklak bulisakan me, baladala kang respeto. Ali po, pakasikan mo yung boses mo. Kakanya niya pa mo rin, nadamdaman. Balaram milalako ka respeto king tao. Kaiba na po nita itong maklaka, pipi ka, eda ka buring lapitan ding tao, eka makapag-communicate. You are rejected. You are isolated. Istong maklakat pipi, alakang kwento. Inya pining society, kakawani na naka. Jesus, kinuwane po ining maklakang pong pipi, kelilwane. Nanong gawa ng Jesus, tela na no po rin balugbog na. Tela na nila. Kasi na naman napaksabyan naman ginamit sign language yung ginutam. Tela na no po rin balugbog. Kaibat na nita linurayo Jesus. Kaibat tigkila ni dila. So tela na rin balugbog linurayo. Kaibat tela na ning dila na. Kaibat na po nita linaweking banwa. Pakaya pa na kaning Diyos. Menalan niya Jesus. Kingig pa na. Pakayapan me ining tao ngay ni. Kaiba na po nita mengis na wayang malalam. He groaned. Mengis na wayang malalam ng buri ng sabi nita. Ang tinamong sinabing Jesus, lawan mo, demonyo, inggewa mo king tao, o ining bunga na ning pamikasala. Ining tao ngay ni, may sakit siya. Kaibat makarandam, makapagsalita. Ing bunga na ning kasalanan, diyadan ng poyeba, yapin ing sakit na ning tao. Manibat inyang mikasalala diyadan ng poyeba, linaganap po ing sakit. Uling yadan ng poyeba, memintu. Lawin niyo po, may kirandam la, pero memintu. Potang eta mo mamintu, dakal ing sakit akumalan. Yan po. Anya he groaned nga ng makanyan, mengis na wayang malalam, naburi ing sasakit siyang tao. Pakayapan ngini, na nung sinabi ng Jesus, kaiba na pong mengis nawang malalam, nga na mibuklat kayo, mibuklat laring dingkekang balugbog at ngini makapagsalita na ka. Pata, be opened, mibuklat kayo at karetang amano ng Jesus itang sinabi na mibuklat kayo, mibuklat siya balugbog, may kapagsalita ya. O yan po'y Jesus.
King lumang tipan, King Genesis, amano mo, let there be light, and there was light. Inyang sabyan ng Jesus, be open. O ita, in Diyos at tinipa ketiking yato. O ita yung ginuta mo, in Diyos po, daratang niya para iligtas na katamo, at wine liligtas na, physical ang pong spiritual. Kaya pong first reading nga na, daratang yung Diyos, ba na kong iligtas? Ing liligtas na alwa mo po yung kaladwa. Ing liligtas na alwa mo yung kaladwa, potang muntay aking banwa. Kaya di pa king yato, pati katawan tamo liligtas na. Liligtas na katam king sakit, king miyaliwang sakit. Inyapin potang masakit tamom, mga di tamo. Mali po? Pakayapan mo ko Ginoo. Adwaing liligtas na yung physical na katawan, ang popayng kaya katamong kaladwa. Ketang pinandita ito, ining lalaking maklak at pipi, may karandamya at may kapagsalitaya. Pakamalang kong kapatid, dimdam na ni Jesus, o ini po, ing kailangan tamo. Pota pong masakit ka, kaganap. Potang masakit siya yung katawan tamo, at inyang kulang, po ganap. Pero itong masakit ka, keng kang bali, kang makalakad, mo apuntalan, tamburin mong puntalan, potang masakit ka, niya itong masakit tamo, tamo po ganap, tamo kompleto. Niya Jesus, kompletuan ako. Inyapin po, inyang may kompleto ya, may karandam ya, may kapagsalita ya. Itamong ini, makirandam tam, kay ba't tamong may kirandam, magsalita tam. Amen? Uling ustong etamong may kirandam, maklaktam, ustong etam may salita, pipitam. At ustong eka may kirandam, eka miksalita, maklaka, pipika, eka kompleto. Maging kompleto tamo mo po. Potang makirandam ka, ang popang magsalita. Potang dimdam may Jesus, tinggap may Jesus, kanita ka pa mo, maging kompleto. So, nino'y miligtas, kay ba't mong may kinabang, makirandam kang kingamano ng Diyos, at tuparan mo lang. Kamo makirandam, no tuparan. Oy tapo. At king pamakirandam tamo karing amano ng Diyos, sana akikilala tayong Diyos. Ken tutuking Domingo, o inipuing putang ng Jesus, at kukutang niya na naman kaya katam. Kitnano ring alagad na, nino ako, nano yung sasabyan na ring tao tungkol ka na ako. May kamalila po ring aliwang tao. Oy, kayo nga ng Jesus ka rin ng alagad na, para kaya kayo, nino ako. Kaya kayo po, ngayon makirandam kayo kingaman ng Diyos, nino Jesus, para kaya kayo. Kaya tutuking Domingo, iya po yung pigunaman taong, nino Jesus, para kaya kayo. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, itamongan po, sasalpantaya ko, King Joseph pang mayapayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Hesukristong anak rang bugtong aginutamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa makaluklukwana ng Joseph pang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti ban mukum karing mabye ang pangmenga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da rin kasalanan,
king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamong mipnong kapanaligan king igpangatyo banwa, aparating makinandam king aduan tamo king lagyo ng Jesus. Nga tamo pong manigapu, pakirandaman me ing balayan mo o Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, O Ginoo. Para King Santa Iglesia, ban etala mo lulugaran ding kalulu at pagmasabalan, nune bagkus magsalita tamong mitmong tetagan, potang madadakurakla, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, O Ginoo. Para karing talaturu king kasalpantayanan, ting pari, madre, katekista at maestra, ing ila mismo makiramdamla king amano ning Dios at ilipat da iting mitmong kapanaligan at lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, O Ginoo. Para karing kalulu, ding masakit at ating kapansanan, ban karela akilala taya at matulang tanggapan ing magdusang Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, O Ginoo. Para karing maklak at bulag, karing aliwang tao, at king karelang lugod at pamangailangan, mibuklatlasana ring matarat balugbog, karing pibanjan ning lugod, at pamandake karing kaparang tao, manalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, O Ginoo. Para kaya katangan, banding tigang tang puso, maging maganakalat malunusan, kawangis ding pasbul ang makabuklat, para karing anggang tao at king sablang pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman me ing balayan mo, O Ginoo. Ngini po adwan tayong sarili tang kapagnasan. O Diyos, pami, pakiramdaman mo kami kabang manalangin kami kekaw, king lagyo ng Jesus, aginumi manggaman king alananga. Amen.
tamu kapatad ba iting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning kapayapan at lugod, mananunasan ing daon mi pagdala na kang tune kapanyamban at pakisan meto nakikeka itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ang temore, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kang lugod binukod mo kami, bani pakilala mo ingke kang dangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan, ban makapagbalik kaya lubke ka. Ulinita yung kaluguran mong anak, meging tao yung kalupami, banating kalupaming tao, makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayal arapan mo kapilanman. Biyabe sana'y siwala mi king karela, king matagong perang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingay, kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya, ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at bepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao,
Bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, darang miyak ya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at pari, Father Meg, Father Mark at Father Marvin. Kanakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at maninaing subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan a Birhen Marie duning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at inupat kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatanang Eso Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kakumning banal Espiritu, pupurian dagat parangalan, manggaman king alanangga. Abe, mikakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin na tiro na ning kinutamo.
inghabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kekang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Jesucristong kekaming talapang mabus. Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ipakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Oning Ginutang Jesucristo, ing makaibie tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling luwan na ding mayawis kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsyat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong lukluk o siklod king panalangin, hala na pong magsalita kabang makinabang, salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi,
at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning ngening pinadit era ka tanggap king sakramento. Umeka mo naman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka balamari at tsukak-tsuka ka rin at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, ing Ama numot sakramento, pagkaluban daking pamangan at biye, mananunasan ang dating regalo ning kaya kang anak, tayran daking makirake king kayang biye, manggaman king alanangga. Amen. Siklaw tamo po para king panalangin ng Pope Francis king pandemya. Alanang gangit pa, banausan me pansining tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yatu, pepatahimik mo ing kange, ay kami mismo ing makirapat. Pepag kulungan mo ke balemi, ban panintunan da kangeni. Pepakit mo ke kami ing alang kwentang ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, may nasarala ding pipagobran. Dakal may ngalakbo obra ke kami. At siniklaud keng pasibayo, ban manyad milagro ulinaning daralanan mi.
Pigmaragulanda ka at inisip ming ing sablang at syuke kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Pakalinguan mi, nanong nanu kami ngeni, at nanong at syuke kami, ibat ngan keka, at uli na ning grasya mo, at pakalulu. Siguro Ginoo, iting kapagsubukan at daralanan mi, yapining pakalulu mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo balang dalise at luminis ding kaladwami ban makapagbalik kay lubkeka. Manano na sang paulinaniting panalangin, misan metong kay puso at mitayit king panalangin, manyat king pakalulong mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ni iting virus king yatu. Igpang, kasasawang manaya kaya kami. Patawaran niyo kami ng emi pansin at makirandam king aus mo. Uling megi ken makasarili at akalingwan ming ikaw ing Diyos mi. Yakas mi nga mano mo at mipaldan pa ring kaladwamit katawan ating mabilugayato. Itiyadon mi kay kawig pa, king kapambilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kametunganing banlo Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Luklo kayo po para karining announcement. September 8, Wednesday, birthday na pong Mama Mary. Ing misa tamo keti alas 5 yaning gat panapod. So September 8, Wednesday, birthday ng Mama Mary. Ing misa tamo po keti alas 5 ning gat panapod. Bakit po alas 5? To give way king Maragula celebration, 65th anniversary of the reenactment of the canonical coronation of the Virgin de los Remedios. So, yung misa po karin alas 5 ning abak king kalulot. Ing tema na po 500 limandala na banwang kasalpantayanan king South ning Crusada lalong mi palalaman at mi patutuan. O ito po yung tema. So the Archdiocesan coronation rites will be held at the parish of St. Vincent Ferrer at Calulot, city of San Fernando, Pampanga, on the 8th day of September 2021 at 5 o'clock in the morning. The Holy Mass will be live streamed on Facebook. Please be reminded that it is closed to the public. Stay at home and watch online via Archdiocesan radio station 99.9, Bright FM, Radio Veritas, and Radio Maria, and or the RCASF's Facebook page and our official Facebook page, the Holy Rosary Parish, Pisamban, Marabol. At tungkol po keng HRP Kinaryo, kangapong mamakalulu. Ang kinaryo kangapong mamakalulu for healing on September 9. So magumpisaya po yung kinaryo, September 9 hanggang September 13. O rin po rin intentions for the health and well-being of the faithful and the community, healing of the sick from COVID-19, safety and endurance of medical and general frontliners, eternal repose of those who have died, consolation and relief of those in grief, compassionate governmental, medical and private sector programs, and collaborations for the achievement of herd immunity and protection of families and communities from the devastations of this pandemic. Yabetala po rin mibabangayan keng gobyerno lalong-lalo na keng national level. Dakala pong mipate-pate
eno sana mi pati-pati, mi babangayan keng korupsyon. Po, pangaditala po, lalong-lalo na detang may urakot nung atin man may urakot. Po, lalong-lalo na keng national government. Kempong balita, ano nga ning balita. Pero kailangan na baluta aming balita. Puro ngan keng korupsyon. Baloy po keng korupsyon keng pamanako. Sunging tao menako ya. Hanggang eno ibalik. Po may patawaran. Agyampang sisisiya. Halimbawa, menako yung milyon-milyon, bilyon-bilyon. Kaiba't ginamit na lang keng pansarili mo. Kaiba't nanita, nga kupin po, pepagawayang masanting abali, mikturya, si ginamit no keng pansarili, pero bandang tawli sinisiya, kinyakya, sisisinako po nga na may nga pakyakya, mangpisalya keng pari, na nang sabihan na ning pari, nung sisisika, talaga, ibalik mo ingkekang penako, agyampong sisisika, nung emo ibalik, eka po may patawaran. Ini po panay kong sasabihan po at ang maminyak ko, pakaturuan na nyo ring anak yung itasanang elaman ako, elamangwa, istungeke kaya ulitan ko po, nanumaning pena ko, agyampang sisika, milyon-milyon, bilyon-bilyon, apulong pesos, 50 pesos, dinala na pesos, hanggang emo'y balik, eka po may patawaran. Nya pangaditala po rin national leaders tam, may babangayan lang. Imbes na limunan do rin health workers tamo, magprotesta na lang, mamako na lang. Lingunan do sana tuknang na impamangurakot nung atin pune, makalunos ding tao. Itamo po yung makalunos. Ilang mag-enjoy lang nung mengurakot lang. Side remarks yamo po ito niya. This scenario nga pong mamakalulo for healing will be held September 9 to 13 with Kenario prayers at 6:30 a.m. and the Holy Mass at 7 a.m. in Kapampangan, except Sunday 6 a.m. Kenario prayers and 6:30 a.m. Holy Mass in Kapampangan. With online live streaming via HRP official Facebook page and YouTube. Makapasubaling kapagnasan para king special kinaryo. September 9, pangaditala puring eganaganang masakit at maka-quarantine. September 10, para karing sablang mete. September 11, para karing melakwan a pamilya. September 12, para karing frontliners. September 13, para king kakatamang komunidad. At karimpang tutuking aldo, pangaditala ring national government officials, sana nung ating mangurakot, sana mangurakot. Pangaditala po, nung ating mangmengurakot, sana sublida. Parishioners, devotees, and Angelenyos are all enjoined to come together in prayer and in common petition to our most holy patron, Apong Mama Kalulu, for the healing of our community and of the world. Apong Mama Kalulu, pakaluluhan mo kami. So kaya kaingan po dakala salamat king pamamuntaketi, mabayabi tamong makirandam king aman ng Diyos, kay batamo pong makirandam ipasyak tamo, karing kaluguran tamo, king biye, pamilya, kamag-anak, siping bale, king opisina, no karing kayo man pupunta, ipasyak ye, Jesus, king kapamilatanan ng amano, ampo pang dapat. Amen. Talakad tamo po para king tauling bendisyon,
ing Ginoo mantabi kaya kayo. At kaya ka antimorin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Dios at ing kaya kayong pamilya, ing Igpa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan taming gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo ka rin pwesto at panayan tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan palwal king kaya katamang pisamban. Paga na kami po na ela kakalingwan babaldog ng form king kaon, ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Mapilang kapabaluan king pamangmukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilok, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon.
Wala pang holding hands kabang pangan dyan inibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat lading adwang gamat o palat para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.